Gelombang Baru 2026. You see, everyone is preparing. So you jadi apa for Gelombang Baru? I jadi koreografer. Wow. Dah berapa kali you buat koreografi untuk Gelombang Baru? 3 kali. Wow, hebat. You always terpilih lah. Tak ada lah, sebab ada cikgu-cikgu kita. So story sikit lah, apa piece you? Piece I, dia tentang salam. Salam not just as tangan je, kita boleh peluk kawan-kawan. Lepas tu I translate lah. Jadi yang salam tu jadi kaki and others body parts. Oh, okay. Alright, so good luck, all the best. Thank you. Pemikiran serta pandangan dan juga idea yang lain. Tapi somehow kita orang jumpa one point yang kita orang boleh gabungkan semua benda lah. Dan kita orang sangat happy dengan 5 orang yang lain. Dan juga bagi saya ini kali pertama lah kami bekerja sekali di dalam satu karya dan juga satu proses ini. So you buat Gelombang Baru kan dah banyak kali, I think more than 3 times. More than 3 times. Kali keempat. So apa, what is the difference this year Gelombang Baru 2026? Untuk kelainan tahun baru kali ini saya rasa Tahun baru. saya rasa kelainan kepada tema dia lah. Saya rasa tema yang diadakan ni sangat menarik dan juga membantu pelajar untuk mencari satu titik untuk mereka explore lebih kepada satu tema yang spesifik. Dan saya rasa ia sangat menarik lah kerana kita dapat mengetengahkan balik idea-idea ataupun perkara-perkara yang ada di dalam negara kita iaitu Malaysia, seperti tarian tradisi. Oh, tema dia tradisi. Tradisi, Okay. ya betul. Tu yang kita boleh baca seperti semua boleh nampak tradisi kat sini. So your team, your trio punya apa tu, group kamu punya team apa? Kami punya kumpulan actually membawa idea-idea macam seperti kita buat tema kanak-kanak, tapi lebih pada konsep permainan lah. Ni antara salah satu kanak-kanak dia. Ni kanak-kanak psycho ya. Oops. Kami ada pelbagai kanak-kanak. We are the physics. Betul. Dan kami akan janjikan persabaran yang baik. So, ada. InsyaAllah. Amin. Alright. Okay, thanks. Hari Ahad akan berlangsungnya Gelombang Baru 2026. Jadi sekarang apa yang kita tengah bersiap sedia untuk persiapan pada malam ini untuk Gelombang Baru first day. Jadi kita boleh lihat apa yang berlaku. Mana gambar you? Saya tak ada gambar. So you sebagai apa? Saya sebagai MC. Saya akan menjadi MC yang paling handsome, yang paling bergaya dan paling banyak bercakap untuk berborak dengan anda semua. So make sure you all jadi MC kena like connect with the people. Sebab nanti audience semua tak mengantuk dan takkan bosan. So korang semua kena excited datang. ke jadi MC? Saya excited sebab ni first time saya jadi MC dan saya rasa MC ni saya rasa lagi nervous berbanding saya menari sebab kena bercakap So this time tak menari lah. Ya, saya tak menari. Okay, that's why. Okay lah, at least you membantu jadi MC. Betul. But next year make sure you choreograph and dance. Okay, nice. Alright. So talk to you soon. Yes. Let's go. Ni siapa? Saya Dennis Dari Fakulti Tari Asal. I know lah you pergi tari. Tahun berapa? Dari degree tahun 2. Okay. Saya nak tunjuk makanan saya. Wow. Awak tak lunch lagi ke? Belum. Kenapa? Feeling nak jaga ni lah. Saya jaga badan. Okay. So awak menari apa? Cerita sikit lah. Awak menari piece apa? Saya menari piece ni. Tapi saya tak tahu kenapa kat gambar ni tak ada muka saya. Why? How come? You replace people Yes. Oh wow. So you replace people. You hebat lah. Dan saya menari ni juga. Apa tajuk? Daripada Eng Pong Ching, nama dia apa? The Return of Jaga. Yes, The Return of Jaga. And then you yang ni yang apa? Ni nama piece dia. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Tengok ni kawan-kawan. Inilah dia menari je tanpa dia tahu apa tajuk. Trio nama piece dia. Oh my god. How come you don't know nama tajuk yang you menari? Sebab saya terlalu fokus on gerak dia. So jadi saya terlupa pasal piece tu. Too much. So you rasa you akan perform malam ni terbaik ke atau macam mana? Saya tak akan perform terbaik. Takkan. Ya, tapi saya akan cuba yang terbaik. Apa beza dia? Lain sikit. Saya punya target is perform terbaik. Saya tak pasti akan terbaik ke tak, tapi saya akan cuba yang terbaik. Sama lah tu. Bosan. Saya bosan, tak boleh cakap.
Just be natural je lah. Bukan kita nak buat apa pun. Okay guys, now okay, ni Linda. You peranan you dalam production ni? Stage crew cikgu. Stage crew. Okay, good. So bila nak menari untuk gelombang baru? Dah last dah. Tapi korang tengah prepare untuk apa ni? Prepare untuk gelombang baru. Okay. Cuba buat tour. Go. Nak gimana ni? Ni apa nama tempat ni? First kita ada FOH kita yang cantik kat sini. Okay. So kita tengah busy dengan FOH kat sini. Cantik tak? Cantik kan? Apa nama tempat ni? Yang ni nama dia Black Box Suara. Alright. So buat tour. You tak busy ke? Dah settle lah kerja. Okay, apa? What happens now? Muka saya tak nampak. Tak apa, it's okay. Nampak Ini sikit-sikit. kita punya stage dekat Black Box. So kita dah set up. Yang ni tempat duduk penonton. So kita ada belah kanan, center dengan yang ujung. Alright. So jangan lupa datang gelombang baru 2026. Walaupun I post ni selepas habis, do you like? There are some I like. I like N1, Reina 1, and Gordon 1. These three are my favorites. Why? N1 is very big. I like this kind of big movement. Reina 1 has something. Like, the dancer also got very good body. And for Gordon 1, I also like the movement, and there's something about the, what's this? Apa ni? Padi, menanam padi. I love that. Okay, cool. I love to be an audience. Great. Nanti next year you choreograph lah. Choreograph. And then I will be Lisa Yunus as my puppet. Oh my god. When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Penari tangkap, koreografer Alex. Said you're running out of time, what do you mean? What do you mean? Siapa jaga audio, Miss Esther? Okay, you make sure kita semua dengar music di atas pentas ya. You are part. Bos I tak. What? No. Why no? Saya bos. Oh, you boss lah. Jadi you boleh tentukan lah apa yang boleh perlahan, apa yang boleh kau boleh. Saya kadang-kadang adjust dia punya tempo. Kadang-kadang kalau saya dah slow sangat macam Alex punya macam terlalu mini slow, dia lajukan dia punya tempo. So you better don't sabotage them. Dia bukan sabotage, saya cepatkan habis. So like show 30 minit je. Set up 2 hours, kita buat 30 minit show je. Okay, nice. Alright. So we can balik. Saya niat tak nak bercakap. Itu macam Swap lah. What do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? What do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise but I can't win. You wanna make a point but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? When you nod your head yes. Yeah, day one is done today. 20 kali lagi show. Besok kan ada Ahad. All the best. Day one. Go. Okay, hai semua. Jadi hari ni hari Sabtu. Kita ada hari teristimewa Hari Aswara, iaitu International Dance Day.
2026. Jadi setiap tahun Aswara akan menganjurkanlah bengkel-bengkel free tau. Susah nak dapat free bengkel ni sebab dia ilmu yang bagus untuk orang dapat, untuk kita timba ilmu supaya kita kekalkan seni tari dalam Malaysia ni. Sebab susah juga kadang-kadang kita tak ada duit nak bayar. Jadi ni peluang. Okey, cuba tengok peserta yang tengah buat. Did you expect it not to be hard? Did you expect this thing that you're trying to achieve not to be difficult? Ni kelas apa? Ini kelas contemporary text element yang diketuai oleh cikgu kita lah, Cikgu Nur Ikram. Jadi tapi ramai budak-budak yang macam tak boleh buat juga sebab dia terlalu advance. So yang lambat datang pun ada, tapi semua macam okey lah. Enjoy lah, semua enjoy. Okay, I nak tour jap. Okay. 이 노래는 it's about you baby only you Okay guys, so tadi tu adalah workshop untuk International Dance Day. So kita banyak workshop hari ni dekat Aswara. So tadi adalah improvisasi contemporary by Ikram, inspired by text. Now kita pergi tengok bengkel ataupun workshop tarian Bollywood dekat Dewan Serbaguna. So we can see berapa ramai yang join. Bentuk dia adalah ini. Yes, yeah. So from dari bengkel apa? Cerita. Cikgu okay. Sekarang dia tengah belajar patung jazz. Lagu apa? Mana? Oh, mati borak. Hello guys, okay, now kita ada workshop Terinai by Nazrul. Macam susah, yang lebih complicated sikit. Itulah karakter dia. And then kalau korang betul-betul dapat diri, kalau korang dapat cuba benda tu, dia memang sangat susah. Bawakan dia perlu bermain. And then okay guys, saya tak ada intro baru untuk gelombang dan hari ini jadi segera kita kena guna intro lama. Banyak benda apa yang manis, sini saya manis. Okay, hari ini kita bersama Cikgu Nazrul mengajar tarian Cik Sulung. So lepas ni kami semua akan join Thank You Hip Hop. 기다려와 답은 차돈 없이 너 나타나 이게 말이 되니 나 물어봐 너란 말이야 He's the one to leave me in my system baby Oh my god 이상했어 now I was really hoping that he will Buat apa? Hi, I buat apa nak ni? buat workshop Chinese jazz. Okay, sempena apa?
dance workshop ni is sempena apa? Untuk International Dance Day. Okay. So apa plan awak hari ni? Plan saya adalah kita enjoy Okay. untuk dengan menari sama-sama. Right. Ya. Sebenarnya dia jealous sebab tadi I tak rakam dia kan. Sebab tu dia sabotage show. Faham. He's always like that. Dia memang pening ah. Aduh. Too much. Okay, good luck. All the best. Saya adalah pancul punya orang. Are you sure? Ya. Berapa kali kelas saya awak pukul 2 tepat tadi. Okay. Yes, And then right. habis pukul 3.30. Yes, right. Tapi drag lagi sampai pukul 4. Okay guys, kita Main ada sekarang dah start. next kita nak petang ni second session ada 2 lagi workshop. Pertamanya hip hop by Hilmi and then tadi simping tarian Cina. Jadi kita nak tengok betul lah Hilmi kan? Kita nak tengok. So International Dance Day dia macam-macam ada and everything is for free. Yes. So let's go. Graphic commerce, my own style, but integrate with the hip hop a bit of foundation. But in the beginning, we will start with. Hello guys. So malam ni show yang kedua untuk gelombang baru. So tadi semua orang Show yang kedua adalah show yang best. InsyaAllah kan. Baik, tak habis sayang. Tapi cuaca hujan, hopefully orang datang on time lah. Normally kalau hujan KL biasa dia akan jam kan. Tapi hari Sabtu awal Tapi hari ramai careful. Kita petang tadi dah buat International Dance Day, dapat sambutan dan ada yang datang tengok show juga malam ni. Guys, hujan guys, kita kena cepat hujan. Okay, tak apa. This is Aswara. Okay, kat sini ada jual-jual, makan, taco, waffle, ramen, semua ada. So kita pergi ke black box for briefing. Baru ni jadi macam ni, okay? Untuk Dasu Putra, thank you so much for your ikhlas menangkap Putra.
Jadi jangan lupa di sini kita akan beli macam Dan juga semua dancer Without you, so baby stay. I'd be fucked up if you can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. So in that case, like nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. So in that case, like nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. Bukan sahaja dari segi persembahan akhir, tetapi juga dari segi proses pembinaan koreografi itu sendiri. I need you to stay, need you to stay, yeah. Hello. Hari ini hari terakhir gelombang baru. Show petang guys, show matinee. Rasanya audience tak ramai, but it's okay. Normal Sunday kan. Tapi kita harus bersemangat. Now kita nak on the way pergi ke Black Box. See you guys soon. They are right now. They are. Okay, walaupun dapat surat amaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Lancarkan. Tembuskan. Alex tu doa menti saya. Alex doa memang saya. Kita perlukan doa dari agama lain juga. Kanan. Hai, good luck semua. All the best. Semoga gelombang baru 2026 ini memberikan satu kenangan yang indah buat semua koreografer. Ada yang mungkin kali pertama jadi koreografer dan buat piece. So, semoga ini menjadi titik permulaan dan titik semangat untuk kamu teruskan berkarya dan menari. Good luck semua. Love. Habis jaga. Sangat hargai ini. Nak jadi alumni dah. Koreograf gelombang. Orang lain pula panggil saya menari. Tak ada dah. Habis. Okay, dah ada venue dari Aswara. Habis. All done. Congrats. Terima kasih Fakulti Tari. Masuk. Itu je. Swipe. Okay, habis. Cakaplah sesuatu. Terima kasih kepada Fakulti Tari kerana memberi saya peluang untuk mengkaryakan semua tarian. Let's go. Apa let's go? Habis. Masuk. Lagi? Orang rugi siapa yang tak datang. Bro kan? Yeah. Siapa yang tak datang tu rugi. Yeah. Jumpa anda di gelombang tahun hadapan Cabang 2027. Yeah. So how's your feeling? So good. I'm so happy to join the gelombang. It's my last year. Your last year, but you still can join for performance. Yeah. Habis? Okay tak? Best tak? Best, sangat best. Yang mana suka? Saya rasa saya suka semua, tapi yang paling saya suka Shira punya piece. Oh, Shira menari. Sebab dia gelak tu original. Thank you for coming. Thank you. Apa perasaan anda? Lega, happy. Not yet. Beta is coming. Video datang. Yang belakang. Visio. Oh, wow. Oh my god. Thank you for coming. So this is your first time watching performance like this? Oh, promote. Okay. Ni promote to sini tu. This is vlog. Thank you. Awak jemput ke? Wow. Okay, so all these doktor lah. How was it?
Sebab dia menari macam ni sebab tu dia injured. Tapi okey lah kan? Okay. Jatuh. Kaki belakang pun communication. Wow. Sangat sesuai lah. Okey lah. Boleh lah. Untuk support je. Habis belajar clash. How was it? Okay sir, alhamdulillah we finish. Okay, petang show. Alhamdulillah audience pun ramai juga memberi semangat kepada kita orang. Thank you Fakulti. Yeah. Terbaik kata. Boleh connect dengan fakulti dah ni. Ya. You all suka tak show ni? Memang best lah. Best. Awak suka yang mana? Saya suka yang May I May I. Yes. Dia like macam very energetic lah. Alright. Thank you tau datang. Thank you datang. Thank you for coming. Alright, bye. Hari ni macam like koyo sikit lah tapi okey lah. Tapi saya off sikit. Off kan? Macam tertidur lah sikit. Dia ada glitch sikit. How was it? It was good. Okay. Alright. Kita ada penari profesional Malaysia. Okay tak? You enjoy the show tak? Okay, best. Lord. Iya ke? Best. Which one you like? Saya ada favorite saya tapi tak nak beritahu. Kena lah. Ni vlog. Oh iya ke? Tak nak. Okay, apa advice you dekat dia orang? Saya takut nak bagi advice sebab saya takut saya sendiri pun. Kau ingat kau artis kau memang artis pun. Okay. Komen Komen sikit. Menarik semuanya. Saya suka. Kau macam tetap belajar kan? Dari belajar sampai sekarang sama je tak boleh cakap. Dah keluar mulut cikgu. Tak mau. Nanti. Belakang kamera. PM tepi. Berapa sikit. 5 sikit. Guys, dia memang macam ni. Dari belajar dia tak nak cakap. Ini perangai dia. Go. Teacher, how was it? You like it? Jeng. Where is this going to go? Vlog faculty. Vlog. Yeah. It's always good. It's always wonderful to see the students dancing, and that's what we're about as a school. So after a while, the choreography can be up and down and everything, but just to see them putting their work out there and dancing is what it's about. So for that, it's wonderful. Great. Thank you, teacher, for your advice and always support the students. Thank you. Bye-bye. Okay guys, normally after the production, habis show yang terakhir, diorang akan bawa out. So this is what everyone do. Cabut all this gaffer and then akan gulung the lino. Diorang akan turunkan apa tu? Ni apa ni? Apa? Tirai. Curtain sama lah. The black curtain, side curtain and then lighting semua akan kena keluarkan. So what we call bump out. So nanti ramai lah yang akan turun padang untuk clean everything.
Awak tawar kerja pun? Ni apa? Ingat langsir? Pegang langsir pelawak. Lepas tu? Hai. Kalau hai, kau buat apa patut ke? Patut. Cepatlah. Wais. Okay, berakhirlah sudah production kami selama 3 hari. Bermula Jumaat, Sabtu dan Ahad dan hari inilah kami last day. So sekarang kami tengah kemas-kemas untuk bump up segala-gala, angkat semua ni dan happy habis. Happy habis. Tak payah. Boleh. Kena paksa dia sikit. Cuba kau berjuang untuk aku cari sendiri. Betul. Putra. Why bunga tu kat situ dah? Sally lah. Sally.